U svakom slučaju, to je naš prvi dvoboj protiv Poljaka. Nakon te utakmice počelo je, prva lopta je naša, sretno Hrvatska. Odmah da kažemo šta nas očekuje. Očekuje nas 6-0 obrana u kojoj su u sredini 3 i 4 njihovi igrači Grabarčik i Hraprovski. Marić, publika traži da se podignu ruke, da se označi pasivni napad. Kopljar, probat ćemo ovako na crtu i dobro je. Kamil Sipšak, čovjek koji nam je već stvarao velike probleme, 208 cm, 116 kg, ali evo nam i obrane. Evo nam prvu obranu. Kopljar, Duvnjak, Slišković, spušteno za Kopljara, fino za Čupića i Čupić je siguran. Čumba rekao, nekad se može u tome i sagoriti. Trebamo iskoristiti taj dio sad period igre, jer vjerovatno će se i oni početi vratiti. Tako je. To. Opet na sredinu. Prekida, Mihal Jurecki ide protiv Stevanovića. Neda Stevanović. Uspjeli smo promijeniti Sliškovića, ušao je Gojun. Ovako brza lopta Poljaka nama apsolutno odgovara. Samo ne smijemo padati 1 na 1. I evo pogotka. Evo prvog pogotka u 10. minuti. Poljska je zabila prvi i mogli smo ovdje imati prednost koja bi onda nam stvarno dala u nadu da možemo ovdje sanjati ono što je rekao Petar Metličić, onih 11 razlike koje nas vodi, ali ovdje je možda još i povećati tu prednost do poluvremena. A onda što bude? Ali sad smo... U ovom slučaju mi smo sad ostali samo Sliškovića od 3 vanjska koji je bio. Sad smo primorani da promijenimo i obranu i... bitku na crti. A mi u napadu ponovo radimo ta odvlačenja sa križanjem prema sredini. Ali bravo Slišković. Neobranjivo. Kako je to isprašio Slišković. Višak je. Kopljar se ispričavaš malo jer je to prohujalo blizu. Karačić, to je Slišković i Slišković bombardira iz Ozina koji je dobio priliku u ovoj utakmici, ali kakav pogodak. Bomba. Kakav pogodak. Na sredini. Ajmo Slišković. Bravo. Može i Šebetić. Lijevo krilo da šutne koji puta, da ne ide stalno lopta tamo. Šteta opet Bjelecki. Ne smijemo ga puštati. Ponovno sa marker napadom sa Zlatkom Horvatom riskiramo bez vratara. Šebetić, Karačić, treba nam neki njegov lucidan potez. Šebetić se diže, Šebetić beskompromisno igra. Šebetić kao da... I oduzeta je lopta, Gojun je to uzeo, idemo potegnuti kontru, ide Štrlek do kraja, Štrlek zabija. Za 3 pasa ima vremena, ne treba samo faul biti. Karačić, samo da se neko ne faulira, ne ući u faul. A to je 2 minute, ide, idi Ivan malo na hlađenje. Mihal Jurecki ili Grabarčik ide van, to je dobra stvar za nas. Nadam se da nije ozlijeđen teže Karačić, to znači da ćemo mi otvoriti drugo poluvrijeme sa igračem više ako bude sve u redu. Spominjate što smo sve ispromašivali, barem 3 ili 4 zicara plus 1 sedmerac, bili smo realno vrlo blizu. Kreću s prvim napadom, 15-10 za Hrvatsku. Tamo je Horvat koji dobro blokira, ali sad treba paziti i oduzeta lopta. Koraci su. Ipak nije imao hrabrosti otići do kraja. Poljaci su zatvorili. Evo Viška s druge strane. Štrlek. Bravo! Kakva lopta Štrleka. I 2 minute. Samo da Šipšak ne dobije loptu tu visoku gore. Gojun je uvijek kod njega. Jedan. Bravo Stevanović. Ali Stevanović. Duvnjak je tu. Desno krilo je samo. Tako. Horvat za 18-10. Rješenje, ne znaju kako se to rješava. Ovako neće, bravo Stivi. Idemo probati iz tranzicije, idemo dok ide. Marić za 9 razlike. Bigler se oglasio, netko od naših nažalost leži u knockdownu, to je sigurno i sad samo to treba iskoristiti. Nevjerovatno. Stevanović, još jednom, natjerali smo ih na brzi šut. Duvnjak je tu, idemo probati to. Horvat! 10 razlike. Malo i sreće stativa i... Karačić. I Bjelecki je u obrani, treba to iskoristiti, treba ići na njega. Karačić ide vaš na Bjelecko. Tako, idemo!
Kopljar za 11 razlike, 21-10. Ovo je rezultat koji nas vodi u polufinale. Ovo bi bila jedna od najvećih senzacija u povijesti evropskih prvenstava. Stevanović brani 1-10. Kakav uragan Hrvatske protiv domaćina Poljske. To im nikada nitko nije napravio na ovakav način. Sumnjam da je to netko i napravio domaćinu evropskom. Čak i Zlat. Fenomenalna igra, fantastično igra u obrani, napadu, sve i vratar kompletno. Samo sad to još treba gurat do kraja. Uzeo je loptu Slišković, evo Horvata samog. Horvat, Zlatko Horvat za 12 razlike. 20. Idemo, ajmo dalje. Idemo. Idi dalje, to! Tako je! Štrlek za 13 razlike, 23-10. Ništa, idemo. 4-3-2, 3-1, ajmo Zlajo. Tako je, idemo dalje. Još jednom Zlatko Horvat. I što je suđeno? Prijestup ili pogodak prizna? Da vidimo što kažu suci. Semafor kaže 24-10. Suci su poništili pogodak. Pa nevjerojatno kakav peh imamo sada. Samo bez nervoze. Možda je ovo ono zadnji pokušaj da se nešto... Ajde vidimo to čudo. Leti Zlaja. Ništa. Ma ništa. Sve već toliko puta viđeno. Pogodak je morao biti priznat, ali suđen nam je prestup. Nevjerojatno. Ide Marić u dobar zagrljaj. Ajmo Stivi. Šteta. Šteta evo prvog pogotka. Idemo dalje. Uzet će Stevanović, uzet će Horvat. Dobro je, spasili smo se ovdje nekakve, ali da vidimo ovo. Marić je sam. Marić! Pogodak sad u knockdownu, ali mi smo ih tamo i potjerali. Mi smo ih izudarali da dođu u knockdown. Sipšak je ostao sam. Kamil Sipšak zabija. Opa, čovjek je 2 minute, pa čovjek je u krugu. Igramo bez ljevaka na desnom vanjskom, tu su Dule i Karačić. Da odigramo taj napad do kraja. Horvat još jednom, Horvat je... Moraju oni zabiti neki pogodak, 14 minuta, oni su dali 3 pogotka. Bravo Mara! Ali Marić je tu, to je rješenje. Pogodkom odgovoriti na pogodak. A Poljaci su već svjesni da ju nema polufinala. Pa sad bolje mi nego Francuzi, jel tako? Skače jasno od sreće predsjednica Grabar-Kitarović koja sjedi sa navijačima, koja je odbila ponudu da bude u počasnoj loži ovdje i koja bodri sa onom malom hrvatskom skupinom, ali Stevanović je uzeo novu obranu. Stevanović je na pragu da imamo čudesnu bajku večeras. Već je ovo čudo. Dobro smo rekli dan čuda. Još jednom zabija Marić. Bjelecki, Šiba traži ponovno Bjeleckog, Marić je na njemu, Bjelecki srlja i uzeli smo loptu, ide li do kraja, ide, Štrlek, ali ponovno se taj Danac tu ukazuje i što pokazuje, je li to prijestup suđen Štrleka? Ne, sad je svirao sedmerac, kao da je prekršen. Koga je dirao? A nevjerojatno da sad ovako cijepi dlači Martin Geding. Ajde, Štrlec će zabiti gol, znači... I ušlo je! 29-13. Ovo je krenulo 20. Šiba. Samo faul. Tako je, bravo, idemo još. Loptu. Kontra je nova. Ide ponovno Manuel Štrlek. Ne znam, ne volim govoriti o sucima. Izgleda još jedino oni vjeruju u Francuze. Njih dvojica. Čak ni Poljaci ne vjeruju. Dašek se probio. Da vidimo tko ide to izvesti. Ide Krajevski. Taj nam je zabio jedan sedmerac. Stevanović je obranio 2 u prvom dijelu. Krajevski i Stevanović. I zabio je drugi put.
14:30. Toliko smo toga slušali. Nećete moći ni zamisliti što su nam Poljaci govorili prije 2 dana. Pa neće vam biti bitna utakmica, pa pustit ćete nama, pa mi smo slavenska braća, pa nema razloga da nešto nama napakostite na kraju. Ali sad smo mi u situaciji da se postavljamo, pa nema razloga da vi više ganjate 11 razlike koje nama trebaju i pustite da u miru ovo privedemo kraju, da mi budemo ti sada koji diktiramo ovdje uvijek. Ajmo Zlajo, pa makar i lob. Ajmo Zlajo, makar i lob koji ti ne ide. Na crtu, to je prekršaj mogao biti u napadu, ali je Sigurno pogodak prekršaj. i to će biti gol Jureckog. 16 Poljska, 30 Hrvatska. Slučajno. I da ovo završimo do kraja kako treba. Samo bez panike. Ima puno prostora i možemo to rješavati. Čupić, pod prekršajem je Čupić. Ruka je u zraku, ne. Suci će nam sad sve svirati. Oduzeta nam je lopta, nevjerojatno. Poljaci nas ne mogu pobijediti, to svi sad znaju, ali možemo li mi imati 11 razlike? Ovo je prekršaj u napadu, pa čovjek je nokautirao. 2 minute. 2 minute za Karačića. Da vidimo taj... Ovo je guranje, pa to ne može biti nikako. To može biti samo... Ne stivi! Lopta je bila... 12 razlike biti u panici. Moramo dalje igrati, ali ovo je 4-2 obrana koju ne mogu rješavati igrači kao što je Kopljar. Ajmo Duvnjaka unutra, ajmo Karačića unutra, ajmo te brze igrače. Zašto ne igraju zajedno Kara i Duvnjak? Duvnjak, pas je na krilo i gol! Gol, napokon gol! Čupi! Teško je to sad sve pratiti, to je i manje važno, idemo probati ovo zaustaviti i Stevanoviću prolazi lopta. Kompletni smo, dočekat ćemo svog igrača, ide Štrlek, to je najbitnija vijest ovoga trenutka, moramo zabiti gol. Ajmo se kretati, svi tražiti loptu, poziciju. Kopljar! Pod prekršajem Kopljar, mora stati vrijeme, Kopljar je dobio udarac, 2 minute su još, da, isključenje, nema nikakve dileme, Grabarčik ide van. Hrapkovski, ima li viška na krilu? Ima. Šteta što primamo gol sa... I naša obrana. Duvnjak. To, Karačić i Duvnjak. Riskantan pas, ali idemo iskoristiti igrača više. Duvnjak na drugu stranu. Gol! Hrapkovski. Malo pasivno, gospodo. Višnjevski nam daruje loptu. Domagoj će baciti Čupiću. Idemo ovo riješiti, ne žuriti. Imamo dalje. Ajmo Mara, zabi. Marić! Možda i naš najbitniji. Spojit. 7 metara, bolje i 7 metara nego da smo primili gol. A može sad da Mirko pokuša se merati? Evo ti Mirka, da ga vidimo sad. Četiri i pol minute. Vodimo 3 razlike, ili tako? Da. To je to. Ovo ostalo zanemarimo. Pogodak je Krajevski. Sad sam se sjetio, ako damo više od 34 pogotka, onda je dovoljno i 10, jel tako? I ta je kalkulacija bila, da. I ta je kalkulacija bila koju sam ja na to rekao, nemojte ljudi, to su nebuloze, međutim, evo je, tu je. Znači sad je kako trebamo igrati sa 3 vanjska, tu je sad Slišković, jedan mora biti, nemamo toliko tehničara, ajmo Čupko. Opa, Zicer. Gol! Malo, 3 minute, idemo biti mudri. A neka Poljaci sad budu slavenska braća što su nas molili zadnja 2 dana jer nisu se nadali da ćemo mi imati nikakve šanse. Oni se tu ne pitaju, pitamo se mi i... Gol! Još jednom gol! Duvnjak je tu! Duvnjak, prvi gol na utakmici! Do Čupića. Ajmo.
Zašto ne? Ajmo dalje, eto ga. Karačić i Ide. lopta je za Pa do nas! Čupića sam rekao, do Čupića. Pa to je to! Pa Čupiću se odbija, slavlje traje na našoj klupi, ali idemo još pričekati do kraja ovu bajku koju nitko nije sanjao. Ili oprostite mi ako je, onda ih je malo bilo. Mi smo bili prvi Očigledno, koji nismo... ko je sanjao? Njih 16 je sanjalo i njihov stručni stožer, oni su sanjali. Ne možeš igrati tako ako ne želiš. A dobro, sad za... Ispala nam je lopta. Neka. 30 sekundi do povijesti kako nikada nitko nije ispisao. Do jedne od najvećih senzacija u povijesti rukometa, a vjerujem i šire. Najveći pobjeda, sigurno. Ovo je nešto nevjerojatno. Kakva bajka, Bravo, kakav dečki. najljepši san. 37-23, Hrvatska je u polufinalu. Ovo nije bilo moguće, ali su naši napravili da bude tako. Nevjerojatno što smo napravili večeras u Krakovu. Kakva pobjeda, kakva utakmica, kakav dan, kakva noć pred nama, jer ovo treba slaviti, ovo treba proživjeti. Ovo smo preživjeli, ali stvarno još jednom svaka čast od stručnog vodstva, od struke koji su pripremili ovu utakmicu, koji su imali hrabrosti da stave, mislim, to već trebali ranije napraviti, Stevanovića na vrata, od dečki koji su igrali fenomenalno, koji su sve ove poljske ideje pročitali, napravili ono što treba i šta reći, idemo u polufinale, igramo protiv koga? Nemam pojma. To nije ni važno, sutra je rasplet, evo kako Može je. gospođa predsjednica ostati još koji par dana ovdje, bar na polufinalu i finalu, i sreću nam donosi. Pa mislim da neće biti problem, jer ona je ovdje u trodnevnom državnom posjetu Poljske, ali mislim da će se naći prostora da ostane do kraja, jer nakon ovog mi možemo sve. Tko zna gdje nam je granica, pa čak i da ništa više ne napravimo nakon ovog. Sve je odrađeno večeras, ali nakon ovog možemo sve, jer večeras smo napravili nešto što, vjerujem, da je malo tko od nas doživio. I Stevanović najbolji pojedinac susreta. Kakav da... Bravo, Stivi! Ja ne znam što bi više rekao, osim da ću ti uzeti ovu tvoju bocu vode, jer više ne mogu ni pričati, ostao sam bez Ja bih glasa. rekao ljudima u Hrvatskoj, nemojte piti vodu, popite koje piće, proslavite ovo, idemo u I polufinale. mi ćemo s vama. I šta reći, bravo dečki, svaka vam čast. Idemo u Zagreb, bit će još povratka ovdje u Krakow. Veselite se, slavite, ovo je luda večer.